Gasa, itibiyag. Oh, anak, nakaring kamat gaya man. Kumusta titurong mo? Ay na mama, bibigat. Mabalin ka di adidak pala kasar sa rita. Nagmadilang nga rin kon, per dyan nyo pala ti aldaw ko. Apay ayaan na pudot manan ti ulo manak ko. Saan ka kadi anaragsak? Nasaysaya at kumano naragsak kalata. Taday tangarot ti may sa kadagiti rumbang nga ugali ti may nurse. Tano sumango ka kadagiti pasyente, masapol asaan Ay na mama! Dahita ka manan. Amom lang arot akagurgurak ti mabibyangan. Iso mabalin ka di? Aguli makalatan. Saan ako namangan? Naawanan ako ni Tiganas. Ne, Jeffrey anak ko. Timakder ka matan. Kat di mo pa'y ginaraw ti kanam nga insaganak. Di mo kunaan asumra ka iti trabaho nga awan karga ti tiyan mo. Agsakit ka ano kasi. Ay na mama. Saan ako nabasit nga ubing? Makapanganak. Oray sa anak nga iserbian. Mawatam. Good morning, Sir Jeffrey. Nasapakan sa ita. Doktor ko na mata. Oh, apay di ka agsasao, Sir Jeffrey. Ada ka di parikot mo? Ay na, Doc Allen. Doktor ko na met akanyak. Apay? Si kalaang ay ti doktor dito ay. Ha? Doktor ka met. Ang doktor o philosophy. Saan ka di? Isuntumat lang nga iso. Iso asaan la si kati doktor iti dayto a klinik. Agpadatalaang. Maawatam? Sara, aldawan. Saan ka kadi asumrak iti trabahom? Saan, auntie? Agkakapsuta. Nay, apa yan? Anya ka ti inaramid mo iti kalman. Tanagsakit ka matan. Awan mat kiti unay, auntie. Usula at talaga ti trangkaso ita apanawan. Gayat mo? Takuyugan ka mapanagpa-doktor. Uray ta asidagmat ti klinik ditoy. Oray saanan, auntie. Agimbagak tumatla adagos. Di kay unay madanagan. Naimbag abigat mo, sir. Ada ka din ni Dok Allen. Hoy, si kalaklakayan. Tartarimaan naman met di ba nagsasaom? Sir nga, doktor ko na matakanyak. Kit no nurse ka, mat, sir. Apay ko mga awagan ka iti doktor. Awa na talaga ti respeto, maya. Doktora. Sana ka basta-basta. Ada utek mo, wano awan. Ay na, agdal na ka man. Sika bakla. Sika ati awan utek na. Apay, doctor of medicine ka? Tapno awagan ka iti doktor? Agraraman ka ba? Nukas ta nga rod. Pumanaw ka dito isang huwanak. Ket di ka agsubsublin. Ha? Panaw! Si kaamot kahayam ti lumabas, Mando. Nagkapumaya. Nagkapuwak ijay klinik ni Dok Allen. Ha? Kat, apay nga ron akas lamang kapungpungtot ka. Nakitam ka din, tay baro nurse ijay? Tay ka di bakla. Why, tay feeling doktor a bakla. Ay na, nagmayat man at urabon day dya nurse? Ay na, agtanang ka kadi, Mando. Apay kadi, anyat na pasamak. Ay, ipapilit na kiday nga awagak ka nun si doktor. Ay na, agraraman na talaga day dya bakla. No, jak nakapagtepel. Ang mga no... Ay, sos! Bay amlatan! Tamangan numalaw anam! Tatamando, nagkapo ka DJ clinic ni Dr. Allen. Ada ka di ijay. Jak ambaw no ada ijay. Ngayon, pinasabatan nagdawanan baing. Kinawan respeto na anas. Ha? Apay tata, ada ka di madian napasamak, itay napan ka ijay klinik ni Dr. Allen? Naku na mo, barok. Ipapilit na din na doktor ka nun, tiyawag ko kingkwana.
No di agraraman ada ya bakla. Uray ko man makisarita tinasayat. Agam saan bay? Dahil tangarod tirason tata. No apay nga jak kaya ti mapanagpa-check up. Uray no malitirik-riknak. Maamakak taba kasyak mo ti pagsasawan da janers. Mama! Mama! Ayan mo, Mama! Apay aya, Jeffrey, anak ko. Aglut-luto Iyawat anak man iti danom. Darasan nyo. Oo, dayto yan. Ay naapay ka di manin aya nga agong ungat ka. Kasano? Nagawan sursuro dagiti tattao nga umay agpat-pa-check up ijay klinik. Apay mat anay bagam ti kasta, anak ko. Ket no didak pa'y amo a respetuan met. Inbagak lang nga rodel a doktor tiyawag da kanyak. Ngam didak pa'y pulos patyen. Anak, doktor ka nga agpaiso. Ngam Doctor of Philosophy ka. Saan a Doctor of Medicine? Oo, may sa kayo met. No doktorak ko na. Doktorak, iso te iyawag yung kanyak. Mawatan nyo? Naimbag abigat mo, auntie. Kastamot kan ka, balasang ko. Kumusta tirik namon? Kastoy, auntie. Nakapso takpay laang. Nga marik na kay ti mabiit. Agimbagak tumatlaangan. Ay na, ingka nga min agpa-check-upan. Uray ta, asidag mo ti klinik dito ayan tayo. Wen ka di, auntie. Mapanak tulat ta. Palabsak pa'y ti sumagmamano nga aldaw. Tano talaga ama ditirik na. Mapanak kon ijay klinik. Kunam day ta. Amumot asikan ti imbilang ko, kas anak ko. Taawan mo't nga ron ti asawa, kan anak ko. Iso ang madanag anak mo't no ada mapasamak kan kaasaan anasayaat. Amok day ta, auntie. Iso nga gyam-yaman ak unay ti Diyos. Kada ka mga patpatag kanya. Banag asaan ana aramid dagiti dadakkel ko. Tanasapa akit nga rod ana ulila. Ay na, uwan nga rod. Ngamuray no kasta, agyaman tay lata iti apo. Tauray kasjay anasapa ka ana ulila, di makal kamat anasingpat. Kan siyempre, nalaing. Sir Jeffrey, anya di madamdamag kong apaam ka no dagiti pasyente dito klinik. Nagkunamat? Ay na, Doc Allen. Mabalin ka di. Saan ka mamatpati ka dagiti marites dita? Chismis lang day jay. Tanya ko mamatarason nga paag ida, aber. Amom, sir. Uray idinay mo. Amok nga agpaiso ti sayang gusang amang mangag ko. Amam mo kamatkat. Kan amok ti kababalin mo. Iso amabalin ka di. Di ka unay na pangas. Naimbaga bigat yo, kakapsat. Ay, kumusta kayo, Med? Awan ka di matlati masaksakit ka na kayo dito barangay tayo. Naimbag abigat, Dr. Allen. Naimbag man na nakapasyar kayo dito ayan, May. No ti masaksakit, Dok. Adaw, tapanawin kay ngaron dito ti trangkasaw. Oh, adumat kayam, kakapsat. Agam apay asaan kayo nga umay ijay klinik ko. Sa anak mata nang hinang agsingir, ti kunak. Kan may sa, ato ti agas tayo ijay. Taadumat nga rod tinaayat nga ag-sponsor iti ag-agas para kadag iti adda dito barangay nga ayan ti klinik ko. Kwa nga main, Dok. Kasla mapainak sa amang ibaga. Di ka agbabain, kapsat. Adda ka dinasken ama amwak? Kinapurno na, Dok. Mabuteng da dagiti tao nga umay agpataming ijay klinik mo. Ay, gusto na ito. Tanagtangsit mo nga main jay nurse mo. Uray pada ka senior citizen. Bastusin na lata. Sapay perme, ti kinaagraraman na. Doktor ki di ka nung tiyawag may kinkwana. Ay, awan Dok Allen.
Oray mo't nga tada kayaw, ti kasingputan a doktor ti ayan tayaw. No awan mo't sorsoro na diners yaw. Mapirdilat ta, tinagan yaw. Anhiya. Nay, Ray Barawk, si Kamahit, adda ka di masapol maw. Kwa tata, agkapsutak ngamin una yan. Diyak pa'y nakaluto. Permiya nagsakit ti bagbagik. Diyak sa kayan. Iso ang mabalin ka di adituyak pa'y lang ayan nyo. Oray italaang arabi, tata. Tainton bigat. Inak di klinik ni Dr. Allen. Nauma ako nagsakit, tata. Malabaraw, sumrag ka, tamangan tapay. Saan ka day, akinunami day? Akabutang mo, jay nurse na? Kabutang ko ini, tata. Kaya't kunti mapan nagpa-check up. Ta saan ko nakabalan ti marikrik na. Iso nga iturod-turod ko na. Makamulitan no. Pagsasawan na kumay. Tinaskan. Maagasan na. Ay, sa bagay mo't kidi abaraw. Mala, sumrag ka, tamangan ta. At akon dito'y palingki. Apay nga ta asyak tikit-kitaan na kikitat tao. Anya nga ta di pagsasaritaan ta. O masidagak mantap lumangag ko. Ay, andamat kayang dititiin na kay feeling doktor bakla. Ay, nagalot kayo. Feeling doktor abakla kung kunada. Ang mga ano babainan na kayo, man. Bigla, sige. Apa yun? Kabsat, mabiit laang. Anya ka ditibag pagkam. Yung kanila lakpan ta, bakay babay na kayo lain. Ewan. Pagtalawin nyo kini dito yung palingki na itabakay, matapupray yung. Sige, Rod. Anya. Naimbag abigat yo. Sir, ada ka din ni Dr. Allen. No naka-open di klinik, kaawatan ngada. Kanoray man pa'y no awan. Doktor Akmat, anyat panagkonkonam kanyak, mamam. Ay, awan mo ti inbagak ama di, sir. Anyang awan? Sir ka nga, sir. Doktor ko namat, istupido ama mirmiraot. Oh, anya ka diti masapol mo, aya? Ano? May sakamat ka diti awanan kwarta, nga umaymat agpaagas, ha? Hoy, siga di agpampanunot alalaki. No awan ti kwartam, saan ka akasla kalalaingan nga umay ditoy? Anyat kayat yo? Puro latan amin alibre. Ha? Agbain kayo mata. Mala, agawid ka no awan tumat lati kwarta pagbayad mo. Ay, nalabos kayo, mat, sir. Saan ka nagsasaupay, ha? Pumanaw kan kunak! Panaw! Kumusta mo ni Sara aka anak ham kabsat dura? Kasjay, masakit pa ilaang. Kunak ngamin kan kwa na amapan agpa-check up. Di namot kayat, kabailan na pa'y kano. Nasaysayat lang nana, no sa balya klinik ti pangipanan nyo kini Sara. Apay anak ko nam dayta, Ray. Kahit napankamot lang ijay klinik ni Dr. Allen, baraw, wen tataman daw. Bastos at talaga dahi ijay nurse ijay. Inabog nakidin akaslaso. Aniya? Dahi tandi bagbaga kon, Ray. Kabsat dura. Bastos at talaga dahi tao. Yak manamaw, no sino ti malalaan na, tanasingpet mat ni Madam Ninay nga inana. Ay, naku namon kabsat. Napakumbaba pa'y Awan Sir-Sirbi na nakaadal na diya atao. Taday talamang tagtagibasit tipada na atao ter aramidin na. Auntie. Nay, Sara, balasang ko. Bimangon ka matan. Adda ka di masapul mo? Pasensyakan ha. Naggapuak ngamin ijerwar. Bimangon nak, auntie. Taibagak ko maamapan ako na agpa-check up. Nabayag ngamin una yun ti sakit ko. Ado dagiti trabaho k ijay office ang nabaybay ak. Ay na, balasang ko.
masakit ka lang arudan. Trabaho pa lang ti pampanunutam. Mala, agpalas ka arudan, tamapantan. Oh, nagsapa kayo mat nga imayan? Apay, umay kayo makikape ditoy? Ha? Good morning, sir. Umay ko kumaipaagas dahito yung kaanakak. Anya, amam ka diti sasawam si kabak-bakatan? Sir ko nam kanyak? Apay, dinak amam mo? Kwa. Kat, anya, ibaga mo na. Tapno ammom ha? Si kabak-bakatan? Doktorak. Iso asaan at tila anya tiyaw awag mo kanyak. Estupida. Jakmat amo a doktor ka ngamin, sir. Na, ulitan na ba ilang? Ada ka di utek mo, wano awan. Doktorak ko nakman lang arudan, doktorak. Excuse me, Doc. Mabalin nyo mat nga ibaga itinasayaat. Saan? Ay, tala ka man mat si kababae. Apay, di yung maaklon nga awan amuyo, nang runa iti day takadwa mabakat. Bakbakitan ngam awan payla ti sursuro na? Mala, pumanaw kay manlangin ditoy? Panaw! Saan ang mabalin? Paagasak ba Bayan iti? yan, auntie. Agawid tayo, kitin. Awanan ba inday ti anas, auntie? Kunamla no asin. Ay na, babawi kun anapantay jay. Agpay sugayam di kun kunada a feeling doktor day ti abakla. Ay, uwan nga rod balasang ko. Sapay ipapilit na nga awagan tayo iti doktor. Idindutan nurse laang mat. PhD holder ngamin. Kaya't nasawan, Doctor of Philosophy. Saan a Doctor of Medicine? Ay na, auntie. Talaga adyak mailiwliwag dahito anak pasamak, auntie. Nasakit tinakam ko. Masapol ang maikan iti leksyon day nurse. Saan aga po ta educated and professional. Kat kastan titrato na kadagiti tattao. Kat, anya nga rod di aramidam balasang ko. No iti, ket awan tinakaiturad amang laban kan kuana. Saan itan, auntie? Ikak iti pagnakman day jay abakla. Sir Jeffrey, inaramid mo man gaya man tay kagurkurak nga ugalim. Amom ka di nga danang i-report kan ka. I-report daklata ah. Anya ko ma? Saan ko akabutang ore as sino man a pulis? Nagsayat kit di ko man no pulis laeng. Ngam saan? Ada nang i-report kan ka iti Board of Examiners for Nurses. Maipapan iti galad mo kadag iti pasyente. Ha? Keta mo, sayang. Ngam sorry laeng. Saan kanton, alisensyado a nurse. Dahito yun, jay bagbagakan ka iti anak ko. Ay na, nagsayangan. No di mga kalakuma iti pambagbagakan ka. Nalabit, saan ko maanapasamak ti kastoy? Ay na mama. Nagkasang ti kastoy agasat ko. Mano atawa na ka nagadal tapno maragpat ko lang ti rapap ko. Ngam ka pumatlang iti madi nga ugalik. Binawid ang ti lisensya ka kas nurse. Kasano ang paitan, mama? Kasano ang ti masagbayag? Ay, na! Saan nagaputan nakaadal ka? Ket addan karbengam nga agbalin a bastos. Ken awan respeto iti nabababa ngem iti sika. Ngem kitdi, nalawlawa kuma ti pannakaawat mo kadag iti banbanag. Ket sika kuma ti mangidaulo iti kinamanag pakumbaba. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti maysapay a pakasaritaan, ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Insurat para iti script ni Mary White. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay.